karibu nokusanga ali bwanje hande kuba nawe halala nyanga ino emanyire oli mipango chikie emanyire alindo buyanzi kulambu bubone kirano olumulamu kikaendya ko biranga muta bororo mulamu kamina ngambunya saa kirindo mpango mulai loi kuba mushalo ola kwa makanita itinyemu yeno mwenga ho kataloti nyanga titirira imberi amaho kalimberi wana malai obiyomba ko biranga mu kulambu bwe imberi ulinende timba basi Nyasaye huinjisia mulira ya Yesu bole likwale Nyasaye lana papa mulira ya Yesu Kristo usanga rembo handi mulabalamu ibikino nde nyanga ino mundu wa Nyasaye ospe abushire humanyire olinaye halala empango chone milai kuye kijira likwale liboranga mbiyene yo manyire mpango cyo pangiranga buli chamulala efo handi kusanga rambi pango chicho cyane cyo cyahwene handi cyo kihwere mwami Esaya losangira nalikwalirio romla ahuimire ahwechesie kachira kumanyirisia akauhu ikombi uwe shingala buli mbulambu efwe ulira Yesu Kristo mwamu efwe amen. Basi mundu wa Nyasaye karibu tena handi Nyasaye numulai kwa chakiro huweka mahuwa ka malakonomba amahuwa ko sinja bueno usaya chichira huwa borembo usaya nilichomwele Nyasaye ahuwesi njira yo kubola nae ni munjira yo kubola nae tanga husiana nae na kukaluha sia na kukosia ihana huwesi byose bya kunaya umwana efwe kama bana babandu njira ya Nyasaye ahuwesia yo kubola nae no kumanyirisia akali moyo kukwe nende hanefo kumanya akali moyo chefwe neli huwa lya masayo nikire Bible ibolanga mulaendera ulori huwa lyo stawa lakini na kulosaya nende okupa ngorio amenya kenywe kamanyihe huye ho akamina ngambu nukonyo kumanyeli nyara Nyasaye kuhoero kubola nae kira abolanga nefu kusaya nefu handi amanyanga akahuikombanga ulokuba kumboranga basi abekapa Yesu abundundi balona bamwenga kabisa niyahamala nasaya nilia malosaya abeki nibamutsira nibambora mbo mwami kwechesie osaya singaloa Yohana yekia abeki bebe akamina ngambu omundu wa Nyasaye abandu bano bayenga abeki ba Nyasaye bayenga abeki ba Yesu bamuenga kabisa bayenga ngobulambwe bayenga ngamakwaka ya holanga nibola abundi nibalambo amakwaka ya holanga kano kalinende kisina shako kalinende obunyali bwako burulanga nebagundwa bo obunyali buno burulanga mukusaya kuwe bayenga balambo ebintu bya holanga mangali mwaka holanga kano omusingi kwako na masayo mpaka olwaba mutira chibambora mbu kwechesie okuiri amademonita kwechesie okwechesia lihuwa lya Nyasaye shibamu rebellion shibamu saba abechesie shingakatalwa abafuba sairungwata bambora mbu kwechesie okusaya shikira bagundu ambu okusaya ni huo okwa amani ke kalimu bo okusaya bo obulambo bwe bulafu obwaloleha abantu nibalola warulana nende opande bokusaya obunyali bwe warulana nende obulambo bwe obwokusaya basi namala nabechesia isala ya kulanga nga isala yo mwami ya chaka nababorambu musaenge murinanwa uhandi nechira neba borambu musae muri bu esefwe uli mwikulu erira lyo ribwe obwambo bwite akawanyake hole mushalo shingaloke holanga mwikulu ohwereselero biri bwabye fyo belero no kuleshera makobi kefwe shingalefo kuleshera abekobi befwe no rahwira mukutemwata ne ohuone mubi obwami nendo bunyali nendo luyali ne bibyo ebisoni amina yabechesia lisayo lili mama huwa akafu anashinga amalako akachira mbunosaya amahuwa kano kahoere kabe yabechesia babole isala yo shingalenda hasoma abutwatawe yatemo babora amahuwa kalimkari mweli isayo linelala amahongo sana akakasinge kanuni iyo busayi obuyamwa obusayi buchamwa nende Nyasaye nababora papa musaye mbola mbu sefe uli mwikulu akamina ngambu
wabore mushipindi shefe sha werembu amasayo kahoere kabe muri huambu sefo uli mwikulu akamina ngamushina yali nende uhusiano nende Nyasaye papa uwe bo amasayo kefwe kuhoere kubolembu papa wefwe uli mwikulu so nyalo kubolere omundu papa nola linde uhusiano bo huibulwa na etawe omundu yesi shali khuta papa ta papa ni papa uwebula abana bebe papa ni papa khubana bayeyebula no nekira indakano ibolanga bu abengi sia Yesu Kristo yabaye esyo obunyali bo khwikholekha abana ba Nyasaye buyetera abebe na abebe bamuloba Yohana 12 lakini abamwiyama yabaye esya obunyali okhulangwa abana ba Nyasaye nibo abasubira elira lirie umundu wa Nyasaye omuborebo apara kulo okwabandu kupara atakola Nyasaye urata masayo ko mundu yesi kato mulevi na asaya Nyasaye uranga kato mwiri na asaya Nyasaye uranga chibulobo ateritawe lisayere Nyasaye uranga lyo mundu lalo mulungishi ne lisayo lyo kwiyama obwononi lyo lisayo lyo kuranga elyo mundu mubi eliya Nyasaye uranga ho auranga lisayo lya uwikaluhasia lo mundu mbi abayekaluhasia lyo lisayo lya mberi eliya Nyasaye achakirangaho ohura masayo ke kandi kosi akanawulire shikirashina apetsaya khulwa omwana wa Nyasaye nekhulwa ya khulwa omwana wa Nyasaye lano nabola papa uli mwikulu ne papa mwikulu awiya omundu yesi nalanga papa omundu ulangwa papa yesi na uro mundu amulanga papa paka arebe paka ayenge budu umulanga ngauno nuina umulanga nga papa no mwana we kweli ni wa mwibula akiranga ukulwa uhusiano bwa papa nendo mwana bukiranga namuya shikira no mwana uwe shikira buyebulwa munzu mumwe umundu wa Nyasaye khanende kali muhali eshiro bunu huibulwa munzu ya Nyasaye lano kunyalo kulanga Nyasaye mu papa wefwe wo mwikulu nelana aura masayo kefwe shikira khulinde uhusiano ulre khandi witsulre Nyasaye akibanga masayo akabalia abalinde uhusiano abamulanga papa nebo abayebula abayalanga abana banje nabo abamulanga papa uwe umundu wa Nyasaye nendio amasayo kajibungwa amasayo koko kaulirungwa no khore Yesu no khore papa Nyasaye oba papa uwe ne umundu Bible Yesu yabola mbu umundu chaya itira papa nalabirire muisieta nechirambo omundu chakolungo mulungi khulwa ebikhole bye sheriata akhulungo mulungi khulwa busubiri mu Kristo Yesu no habanda busubiri mu Kristo Yesu obetanga lano norumikire elira lya Yesu Kristo mbulamba onyalo khusaya yabola musaye mulira lyanje okhusaya mulira lye kamina ngambu otitanga khunyasaye nobirira mulira lye bishorumikira atelira butwatawe so bola atelira lya Yesu nechelo nyino abanda bandi khurumikiranga elira lya Yesu khusaya mulira lya Yesu shikhulanga tofauti ta naundo kuparali kwa le Nyasaye beyanga mbu yabola khusaya mulira lye yabola khusaya mulira lye lakini omundu yesi syanyelo khusaya ta mulira lyo mundu walaline nde uhusiano naeta ndakhubonere lwabere mbu nendia county government office membole rumirwe nde president entie mu office ya governor membole rumirwe nde president ndala rumirwe tawe ndala linde uhusiano ndala linde de barua ndala linde kibali ya president kenyange ndiro chira erumirange lile ya president obi lakini ni yarumire endinde uhusiano nde president ubere barua ubonere Steve ya mu office ya governor ya entiane de tuoni khandi omundi yesi alanga ribisha shingaukaribisha anga president shikira nditsire mulira lilie shikira endinde uhusiano nde president umundu wa Nyasaye khusaye khubola mbu papa akamina nga khubende uhusiano khane witsone khubola mbu uhusiano bwene buno nde Nyasaye khukhoere khube khuchenda ngo bulayi naye shikira umwana yesi nakosere papa uwe shanyelo khumwitsa khutsa nana kasi yomulembe naeta paka umwana nakosere papa paka ambire papa mbera khamusabe kalamu papa mbera amusabo mukunda kulwashira obulame bulondokhana nde uhusiano Nyasaye shakhwesa teshindu shikira olo mwana weta akhoere obe nokasinja uhusiano bwa buli nyanga nechira khuikaniranga tsimbitsi efwe buli losi Isaiah 59 olunyalo khuranga okula lwa khabiri lubola mbu omukono kwa Nyasaye shikulo mwimbi chitimbu kulekho khuonia ta amarwike shikarama siro kalekho khurana lakini tsimbitsi khwao khasinja naye tsimbitsi efwe khwao khasiande Nyasaye tikuitsanga lisisi tikuitsanga
shikirasyo bunyasaye ni ahawulira masaya kwefwe shawulira ta khulwashira khulwambu khulinende khuononere shikira shawulira ngo muononita. Zaburi ya 66:18 Daudi nachingula omundu wakwe nabola papa ndalabanenga nakaniye obwononi moyo kwanje shiwahawulira ta nyasaye shawulira ngo muononita. Okenyobe nde uhusiano naye khandi wichenerese halala naye ohakikishe nga buli losi katalwa habuka nyanga ino okasyo mulembe naye kachire obenende uhuru obenende obunyali bo ufumishe sho obunyali bu onyore bukosi nende timbabasi khulwa musaada kukwo kwamara kubona likwali akabiri no kuchingula nyasaye ni kumwesoda elira lyo ribwe bushuitsa kunyasaye no fwana mwana lanata shuitsa kunyasaye kafwana no washo tawe uitsa kuye no murire uitsa no borerira lye no rire no mwesyo luyali no mwesya ifuma uitsa kuye no mchingula no mkosia shikira ye ni nyasaye wo bunyali shola munala mtwata sholetsa kuye nende etuoni ya maparoko mweneta wizuranga bandu babiri bacyosaya umfarisayo niye taimberiwe niye kupeshirifu nabolambu papa nyasaye ohoere urama sayo kanje chikirabu siefunganga mara kabiri wiki ananga fungu la 10 buli losi holanga makwa mala ishefwana na nedo umusololi wo bushuru uliata Yesu namala nabolambu lukano ibo nabolambu umusololi wo bushuru yatia imberiwa nyasaye yarula imberiwa nyasaye nakosibwe nanyorro kuyamwa okuyomba owapara buyetsanga imberiwa nyasaye kulwe credit ya makuwa kako nombo bulaibu aholanga umundu wa nyasaye so kuitsanga kunyasaye nyasaye shajiba ngatama amasayo kefwe mbukulwa amakuwa kafwe kholere tawe kwanza ni kulwa credit ya matsai ka Yesu Kristo elia kabiri ni timba basi titi mutwa etia ya ahwenga ngana kukosia bukosia khono kuita khoere kuitseni kurire khoere kuitseni kumwesyo luyali khoere kuita kumwesya ifuma yeshinga papa mu office yiye bo elira lye ribwe kamina kari khandi khoere khupire nyasaye oryo kumakuwa ka khoranga shira amakuwa kosika aka khoranga aholanga khulobwe nyibo mwene shareba ngo mundu ta umwena holanga khuloti mabatsetse yokhulwa yeno mukhongo nefukhula abana babantu ye yakhulonga muikondo lile khuli amakondi ko bwairobwe shikhunyalo khuitsyala imberi weta khoere khuitse imberi we nikhurire lira lye kati nobola likwa nobola khulira lya nyasaye so bola tano uitsuba nomba nobola tsakiyenye kuikwala nyasaye lira lya nyasaye obola norire obola no mwesyo luyali obola no techerra elira lye shikira ye alikulu nefwe khulasi yeni nyasaye nefwe khulite bilonje bibye khoere khurie elira lirye khoere khumukupira oryo khulwa makhwa ka khoranga basi denya khusite khamberi ndakano ibola mbu elira lyo ribwe obwami bwo bwitse masayo koko kenyanga uhusiano gonde papa bya gwene lya khabiri bu oesie elira lyo luya lya khataru obe nenda maparo ko bwami bwe obwami bwe osaya nobolori obwami bwo bwitse lo saya khubolo obwami bwa nyasaye bwitse kweka misomo lyefe lindiri alimbu obwami bwa nyasaye noburuki obwa nyasaye mioyo cy'abantu kwabola bwatoto mbu nyasaye ni yalonga abantu bose lakini nyasaye sharukanga mioyo cy'abantu bose tawe arukanga mioyo cy'ayabo abeyama Yesu Kristo kama mwami nendo mwoni awabwe abantu bose balongwa nde nyasaye lakini abasubira mbu Yesu Kristo niye masiya watana bebulwa nde nyasaye nikulwa bebulwa nde nyasaye Yesu lano abo mwami wabwe aruka mioyo cyabwe aruka mioyo cyabwe basi obwami bwe betanga bwitire mioyo cy'abantu bano nende bulamu bwabwe bubaruke obwami bwa nyasaye Mbakorinzo bakabiri khane indakano ibola mbu omunyasaye weshyalo kino arukanga myoyo cy'abantu n'ababufuasi amaparo kawe bubalamanya obwatotota akamina ngambu obwami buliyo mara habiri nekira indakano ibola ngambu Yesu yahuwa nyasaye yetsomibwe ayebolu yali kumwitsome nokumfumya wahuhamya yahuya mbwami bweshirima nakwingisya mbwami bwobulafu bw'omwana we Yesu Kristo omwami wefwe obwami bulomara habiri obwami bweshirima nende obwami obwobulafu hokenyanga nokusaya amasaye kefwe kusaye ni kubora nyasaye yiha obwami bwobwitse oruke isyalo oruke abantu
Okusaya nikubola mbu abantu bawonibwe. Okusaya nikubola mbu Nyasaye ekasi ya Yesu yakola ku musalaba ilatya ihaya tawe ruka iha isi obwami bwo oruke mu Kenya, oruke mu myoyo ky'abaana bati, oruke mbabuha baleho kutiba, oruke mbakofu barule bulosi, oruke mbandu bamama barule bumonye, oruke mu myoyo ky'abandu basata baleho bweire n'obwilasi n'obumesi. Amasayo akokuomboho obwami, amasayo okohula Kristian nendo kurera amahua kanyasaye obwami bwa Nyasaye okuruka myoyo ky'abantu. Obwami bwobwitse, obwami bwa Yesu, obwami bwa Nyasaye bwitse nokusayira abarumeshi ba Nyasaye, okusayira abantu ba Nyasaye abayiranga injili kata mbyalo ebyama amasirikali mwo ebyalo bindi abakambi ni banyola ni bakambanga ni berua banyola ni bakambanga ni baumisibwa nosaya osayira abarumishi abanyasaye Yesu mulimo bubatie bakambe mu matoho nende mbyalo bifwana biryo obetanga nosaya amasayo kabwene obetanga nosaya obwami bwa Nyasaye bukoleshina bwite abantu bamanya Nyasaye nikwade Nyasaye linyolo buyangu myoyo cy'abantu mushalo syosi bukata mutsimbya eti abantu bashiro kunyola likwade Nyasaye osaya nobola mbu Nyasaye obwami bwo bwitire abandorobo obwami bwo bwitire abantu balangu okie obwami bwo bwite mu byalo bya Arabia obwami bwo bwite shikira eliyenyele Nyasaye mundu wa Nyasaye abola mu Timotheo mbu amasaye buli mundu asaye nasaya Nyasaye mbu abantu bose bawonibwe shikira Nyasaye yekomba muno abantu bose bawonibwe nebete bamanyirisi omumanyirisi bwo bwatoto umundu wa Nyasaye amasayo kefe kahoere kabemo obwami bwa Nyasaye bwitse bu abantu bawonibwe bu aikasi ya Yesu yakola ku musalaba inyole faida mu bulambo kumenyanga mu emanyire endolane lisayo lihoere sana kushesha kumenyanga shikira abantu abanji banyahana myoyo cyabwe abantu abanji bakaba musaada mbinde bingi ebilanya no bahonya tabo eywe nasi no kusaya no kubora Nyasaye ruka obwami bwo bwite myoyo cy'abantu no kusaya kubora Nyasaye ruka myoyo cy'abaruki bwefwe ruka kata maseneta kefwe na magavana yo kunyoro mulembe mishalo shefwe shikira obwami bwa Nyasaye ni buruka myoyo cy'abaruki emyoyo cyabwe kilachoma okola uamuzi obuhoere eshyalo kulamenya no mulembe shikira shina obwami bwa Nyasaye bwitire mu bwami bwa kawaida obwami bwo bwite obwami bwo bwite obwami bwa Nyasaye bwite osaye no bora Nyasaye abana befu bashiro kuonibwa papa wanje nende mama wanje bashiro kuonibwa abakusoma ngana bashiro kuonibwa omwami itoruke myoyo cyabwe omwami yomboha obwami bubwo myoyo cyabwe nde mulambo abwe kakireba kusangasi kakireba kusangadre kakireba hole akayo wikomba usaye ne kubola obwami bwo bwite omwami obwami bwo bwite mukenya omwami obwami bwo bwite kulolanga abana nibanyakana mu college kulanga ibintu byifwa bikole kam university kusahene kuboro omwami obwami bwo bwite mu university twekwe obwami bwo bwite bukata amahwa kahulolanga ko bunuli nenda okuira na kwa abantu nenda abandi bera abandi nibaba umisia nibaba tupa mati nibaba tupa mitaro omwami emyoyo cyefe kiliranga bwami bwo bwite oruke emyoyo cy'abantu bubabene do buheri obololo mundu wasyo no mundu so mulola kabeshirisho nyene kuira tashinga likondi no malipa katawe obwami bwo bwite umundu wa Nyasaye amasayo kefe kahoere kabemo ohulirira Nyasaye bwami bwe bwite obwami bwe bwite butawale nomba buruke emyoyo cy'abantu shikira obwami bwa Nyasaye niburuke emyoyo cy'abantu mpaka olole tofauti litala lyo bwami bwa Nyasaye burukanga obwami bwa Nyasaye bulimo onyolanga litala lyo lyawuhana onyolanga abana bano nibawuhana onyolanga obwawuhani bulo shikira Nyasaye arukanga litala ilyo shikira Nyasaye arukanga litoho ilyo Nyasaye arukanga school ilyo
Nyasaye arukange kampuni kata noti yanga mkampuni yosi emanyira amakuwa kalimo mu kampuni tyoba no abantu batiyanga amakuwa kalimo ko bwiza amakuwa kalimo ko chuki amakuwa kalimo ko ukabila amakuwa kalimo amaji lakini no sayo no Nyasaye mukenya power mwendiyanga muno ngera robot mwendiyanga muno mukampuni endiyanga muno kata mukampuni yo muindia kutiyanga muno omwami bwo bwize omwami bweni bwita mukampuni otiyanga mu abundu ose otiyanga mu ofisi otiyanga mu bwami ni bwita onyolanga mukate yeno lomulembe onyolanga amahuwa katiriro bulai bisayo lilyo lihoere libamo amahuwa mu obwami bwo bwize saira abantu banyasaye bayiranga injili saira abantu banyasaye mbu Nyasaye bakoze Yesu na yabola bundu ndimbu emirimo cha Nyasaye ne mingi emirimo ne mingi kingure timoni tenyo mulole machese na maji lakini abo kuchesa ni bati saye bo mwami wa machese arera bati ni ko sairo bwami bwo osaya mbu Nyasaye la hula abantu bayirengili la hula abantu bayirengili mu school la hula abantu bayirengili mu prison Nyasaye la hula abantu bayirengili mu radio nde mu television no saire pindi byefwe no saire abantu banyasaye obetsanga no saire obwami neiro nelisayo eliyamwa khandire Yesu asangara muno obwami bwo bwize handa tirira nabola akawenya kehole mushya tenyangola amahwa kesala umwami na amanji kama kana na masa nelisa limbi kiti lakini liyekura limama huwa masiro amanji sana uluti rimo usiano mbu papa oma sefo mwikulu liaka biri rimo lira lyo itomi liaka taru wambu bwite liaka ne akawenya kehole mushya umundu wa Nyasaye akawenya yani kanyasaye yenya kehole mushya masayo koko obunyali bundi bulimwo lwa masayo koko kabanendeli hwambu olangi singya elienya lya Nyasaye the will of God akawenya yani kanyasaye papa yenya kehole mushyalo shinga olwa keholanga mikulu akamina kareno mundu wa Nyasaye bukaloa mahuwa akanyasaye yakasya ne mufumbishe sho bunyali nende mburuki bwo bunyali alinenda mahuwa yakayakasiria buli mundu nende kayakasiria buli shalo lakini kalondo kana musaya wefwe okusaya wefwe noko hulanga amahuwa kanyasaye yenya okwikoleka kushalo akabora kari handibu Nyasaye chanya lokole shindi josi mushalo mu efwe nihula mwero bwiyangu nendo kumulangisya mahuwa kefwe tawe nekira nola saya tawe uimanga Nyasaye oboango mukono kwa Nyasaye otirango mukono kwa Nyasaye bukuleko khole shindi mushalo shikira indakano ibolambwe mwikulu ne uwe ne shalo yaesi abana babantu ne khulwambu mushalo yaesi abana babantu ne mwikulu niye uwe amahuwa kali mwikulu omwena akashughulikiranga na kali mushalo kalonda na nenda abana babandu abaya Yesu obunyali mushalo muno buba mulange ni kama papa nola muinvite uota ni ahuwe seli itala nola mulanga papa itaungonye huo shiyetata hokane nendo Nyasaye alio yenyanga humulange mushalo eshalo yahuwe seifwe nihonya amahuwa kali mushalo kehole kulonda na nendo bulame obonya Nyasaye kasi ya mwikulu mpaka humulange ne humulanga humbora mbo akawenya kehole mushalo huwa kanyasaye huandikira mwikulu akahoere kehole ke mushalo muno ne kehole no mulanga kehole no mwinjisia kehole no mbora papa endi mushalo muno ndikombanga akawambangira akali mwikulu ompango kukuo okwawanga asiria mudusi abwene mushalo Nyasaye akawenya kehole akawenya masayo koko chosaye angamu no twist omukono kwa Nyasaye no finyirisya Nyasaye ukayowenya ta akayenya masayo koko lihuwa libebu wenyanga akanyasaye yenya
wenyanga akanya saye yenya akakehole musialo muno kehole mbulamu bubwo akanya saye yenya pana koko mwene da Yakobo abola bundundi mu Yakobo kane kabiri abolari musaya ngane shimunyola shikira musaya ngobi musaya ngakulo kuyenyera bene akamina nganya saye sha uranga masayo akala likeri yenyalirieta senya lo force nyasaye kata ne saya ne onga inzala tinyanga makumikane ne saya ngalikuwa na lady yenyale nyasaye shanya lo khola ta senya lo saya mbwe force anga nyasaye kande nyereta dawe hoere saye akawenya nekira kusayanga kusayanga amaparoke fwe nendo bulamu fwe ube kulaini ndala nende akanya sayenya akayapanga mwikulu so kusayanga kholeka kwenyere nomba kulangenya saye akupo muuri mukafwe kwenya ta dawe akanya sayenya akapapa yenya aline mipango emilai kata chiomba cha kuipangiranga bene no bulayo kuila kula kulienya ya nyasaye no bulayo kuila kula kukanya saye yenya bulo saya no la makwa kala tia shingalo parengeta no la makwa kala tia inyanga ya oparenge nikatie kumunjira fulani tawe kenyanga wila kule obolembo akapapa wenya kawenya kehole msialo akawenya kehole mbana banje akawenya kehole mkanisa yenamanga mu akawenya kehole mkenya sikuwenya menya ka setani ta sikuwenya menya ka abantu ta sikuwenya ta kata mukuchagula baruti akawenya kehole mkenya akawenya kehole ndio lisale nyasaye utanga mbukuila hula efwe kama bana babandu kunyalo kupara kumanyire amakwa kefo bulai kunyalo kupara tingira tiefune tiabwene lakini bible ibolanga mutingira tia nyasaye tiri kulu okuyomba tingira tiefwe bushingalo likulu lile yale nende shialo ndio tingira tia nyasaye tiri yale kutingira tiefwe elienya ya nyasaye nilio ya khoere kunaire kwe elienya ya nyasaye nilio elire ranga obusanga afubwe inziayo mbulambu efwe so la paroli no mpango omulayo kubulambu bota imipango ni cyo mwana womuntu lakini akanya saye yenya niko akala sijira akanya saye yenya niko akana kahurere obweri oburaliru ndo usanga aliwe inziayo makwa kosi ko ikombanga kulwa elienya ya nyasaye ni perfect elienya ya nyasaye di khoere kubulambu bwo iyo cyo manyira makwa kokota nyasaye no manyire akahwenyeranga ila hule de hosaya no cyo biye abundu omurwe bobole ndenyanga takabeka ndenyanga tapakenyole endeshie omwaka kuno ndenyanga tapakenyole kasi nyasaye dala nyole kasi omwaka kuno tawe nendekane nawe no saye orio no saye shinga utisha anga nyasaye mundu wa nyasaye iyo ne yudu ukosie elienya ya nyasaye ndio ya Kenya hango na ireho akayenya kehole mshalo akayenya kehole mbulambubo ila hulira akayenya emanyire esaidi amahwa kayenya kulambwefwe esaidi kalore hangana matinyo esaidi kalore hangamu ahundi kwa hanyore huinjira iraisi lakini lienya na nyasaye mundu wa nyasaye ni huifuira ni huila hula mulienya lirie mana husaye huwala papa kweli nda saire toto siende nyanga namna hii lakini yue ne yuli ne the final say yue ne yue o manyire akaungasirija akahoera malaye kuisie chitiranga humu Paulo Yesaya mara hataru mshaba korizo bakabiri Yesaya mara hataru na boranya saye iniliao eshibambo shino eshikosi shino eshali mubiri kukwe shali kimunyasinja abandi babola undi balobulwale aundi babola mbu yali changamoto fulani yobulambu wa Paulo aundi kwa nashalishina lakini ndakano yoboranda Yesaya kulokwenyo kumutitia yalahula shibambo yalahula mahwa ko munyasia yalahula liwali no munyasia mubiri kukwe na saya mara hataru na boranya saye ini lyao liwali ini lyao obutinyi buno ini lyao mahwa kana Yesaya nambora mbu obukosi awanje bukuwefre akamina nge lienya ya nyasaye ku Paulo lienya lile yalibu arusiribu oliwa arusiribu the thorn in the flesh lakini lienya ya nyasaye yalibu amwezi obukosi obwanyala okumenya nende shibambosho amenye nende liwayo amenye nende thorn yo lakini obukosi wa nyasaye bumwere lienya ya nyasaye akawenya esiendenya liwa lirule lakini papa na wenye ukosi ya bugo buwere sheyinga na nawe ta yoli nyasaye na sendo mwana umuntu
eyo ne yo anongo manyire kaumbangiranga nikaba no bukosi abo wenye nabo ndiya mire bukosi abubwo kataliwa la rulatawe obukosi abubwo ndibwo bwandiretanga ho mundu wa Nyasaye Yesu ulu yali Getsemane kano kauchisi omwoyo kwanje sana Yesu ulu yali Getsemane ombiri kukwe shetani yenye kurumishira omwiri nendo buri uba Yesu uba yali binadamu ombiri kwaria ebise byo kutirwa nendo kubamba kumusalaba lubyola indakanibola Yesu yatiabundu Getsemane nasaya mpaka oluya lwerula oparana matai khaureka yasaya nabola ariena nabola papa omwoyo kwenyanga lakini ombiri kurire ombiri kuteshera nikahanyaliha rusiriao ekikombe ekyobunyakanishi denyo uro mundu wa Nyasaye Yesu mwana wa Nyasaye Yesu wali Nyasaye mubiri ahwekisi amahuwa ke eliyenyale Nyasaye akawenya kehole abora papa rusire ekikombe kino rusiria aundi omundu wa Nyasaye kubola nawe karo amahuwa ko bolanga Nyasaye wali wa rusi amahuwa kana wali wa holori uyahani la hula moyo kukobore Nyasaye bukhola kawenya no lola mahuwa mahongo okoshiro kulola huwa shikira eliyenyala Nyasaye nelilaisa eliyenyala Nyasaye katandika haba lola hanga mbise fulani nelyobululu nenda matunda kalyo Yesu nalo mwana omundu nabola papa rusiria ekikombe rusiria lakini namala nameta holi huwa bu lakini Yesaya ngabo kadenya keholeka abula kayoenya keholeka omundu wa Nyasaye Yesu yela hula kuliyenyala Nyasaye eliyenyala Nyasaye alibu afwe ahununule ifwe nelifwa liye yalilyo buchungu ombiri kwaria ofwa kwa aibu ahufwa kwa msalaba ndo kwali hulire ombiri kwe kwaria yekomba eliyenyalirie lakini Nyasaye na alahula nasaya nabola Nyasaye hapa akawenya kehole akande nyere isietawe yalahula obulambugwe kunyasaye papa uwe musaya kwefwe mundu wa Nyasaye chikula lazimisha ingira yefwe abeneta musaya kwefwe chikula kulenye bindu mungira yefwe kwenyere mota Nyasaye mbujesi buwe shindalea kulongwa yamanya tinyanga tityo yamanya amahuwa koko kosi bukata inyanga ndala ishiro kuchaka myaka kyo nomenye yamanya olimenya yamanya olibaholi nendo uli range saidi ohoere wila hule huye emanyire osairanga mahuwa matinyu karowa mahuwa kwa wikomba nga kaveka rulao lakini kunono mwaka kwa habiri kunono mwesi kwa harano audu apara bohula Januari eshindu fulani na shibeji yiholehe ololango chelewanga aundi olinde miaka 40 olanga munenjelewango kutesha nombo kuteha omundu wa Nyasaye ila hule obore Nyasaye akawenya shindenya injira yanje omweneta shindenya kuisukumu omweneta shikira injira ilo lehanga indayo mutimoni tya binadamu lakini omwisho kwenene lifwa lakini injira ya Nyasaye yahanga obulafu obuya okula kunyanga yomwisho ila hule kuliyenyala Nyasaye omwene numanyire ahuiranga olalala mikata olabululata olaleho usayata olatisha Nyasaye nobo lambukali karyo dehe tawe ifuire ila hule kuliyenyalirie Nyasaye shanyelo kwenye humisi ata Nyasaye shanyelo kwenye mbu oumieta shanyelo hule kabulite mwelo libire akonyala omunyala tawe timba wasititie nende mipango chiche chishire milamba ulambugo katankaba akawenyanga so langa kehole kata ila hule kuliyenyalirie nouke bukhane Nyasaye wambangiranga makwakano nyanga indi no sangale no kupira Nyasaye makofi no mbora Nyasaye oryo muno buwachira nembirira makwakano chikira waline ndeliyenyalilai akawenya kehole bisomo lyo peli nyanga ino hula bwenao ndu kubolanga husala y'omwami amahuwa kachira amasayo kefwe kauchirwe nyanga ino kuboreli huwambu
amasayo kefwe kabe muri huwabo kulangisi obwami bwa Nyasaye buruke myoyo y'abantu. Akaminanga amasayo kefwe kabe mu kusayira abantu ba Nyasaye, okusayira kasi ya Nyasaye, okusayira abantu bawonibwe, okusayira abarumishi ba Nyasaye banyolesha bahoero kunyola kakire injili tsirire. Khabo bwami bwa Nyasaye nendo bulungi bwabone nebintu byose bulametero. Akaminanga mbu no khaba no saya amahuwa kalonda na kubwami biro byometerwa. Lihwa lya kabiri ya kwa kamalira nalyo mundu wa Nyasaye ni akawenya, yani Kanyasaye papa yenya kehole mshya kehole mbulamu bwefwe singala kehola bwiko papa mulire Yesu Kristo kupirorio lobu yangu wa kwesi hado sanjirana lihwa lya Nyasaye uranga ni kutinyisibwe emyoyo jefwe bu toto uranga Masaye Isaya ndo mundu uwo yesi ahulizije na hulola bo mama Masaye kabemu amahuwa kohrero bwami bukakire kasi yawahola kumusalaba mwami Nyasaye ila tya ihayata wabarumishi bobo nende bosi bolanga kulokole mirimo chicho ecyuma abanda baji omwami mirimo chiyo chihole obwami bwo bwitse buruke myoyo y'abaruki befwe buruke myoyo y'abana befwe nenda bahana befwe omwami obwami bwo bwite oruke mushalo shefwe sha Kenya oruke mutikambuni cha kutiyanga omwami oruke matala kefwe chichiro buruki bubwo no buruki bwo mulembe no buruki bwo bukosia mwami esairo mundu uwo wasaira makuwa manji yekombanga yekombera makuwa fulani kehole henji kehole hakata Esaya mulira liryo bomuhonye wikuleti timoni titi alole bu elienya liryo nilyo elimuhoyere chingala Yesu Yesaya nabola mbu omoyo umbiri kwenyanga endi lakini omwami Yesaya mukabeshi ngalosi endenyata omwami mbola dikomba bo omoyo iko okwa wali na kwa Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ukwachira nwila kula papa uwo bwelienya lirye lihole bulambu uwo omoyo ko kwitse kubulisha mulala bukachire kula hulo bulambu bwo kuyiwe omanyire wo kuyiranga omwami okwese obunayi bwo kusubira nilo kutegemea mbu eyuwe amahuwa ko paranga na malai nelienya liryo shingalo wenya na Yesu amalai ebisebino lana alinde lira lihongo liomba mera kandi alaba yenya keke manala hola keke siahanyorre lira irota siahanyorro lyali lwali nalota wa Mesaya omundu wa Nyasaye yefwire mukabiranga mo katakama paroke kalamanyiriya sihole hanga kachire nalole oluyali lulimberiwe sikira oluyali lulimberiwe simyelo kufana ni kwenda kabira Mesaya inota tinyisiyo moyo kwenda kusubiri bubwe umwami akawenya kehole mbulamu bubwe singalowa mwandikira kali mwikulu engane elienya lya shetani nende lienya lya abantu elipinga obulosi nende bufumu nende kosi akala amenya ka abantu akaitsanga bulamu bubwe ekakondesha na mulira lya Yesu kaulwe nenda hula elienya lya Nyasaye butesha ni bwabwe nende bulamu bwabwe nende byosi byabahola obwami bwo bwite elira akawenya kehole bulamu bwabwe singalo kali mwikulu singalo baandikira kabe karyo mulira Yesu Kristo mwami wefwe amen.